Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Amakuru atugeraho aravuga ko ibibaye ku ngabo z'u Rwanda ziherereye muri Cabo Delgado mu gihugu cya Mozambique atari byiza. Iyi nkuru tugiye kuyibagezaho yose, ari nako mbabwira ko turaza no kugaruka ku nkuru irebana n'umwami Muswati wa gatatu ugiye kurongora umugore wa 16, akaba ari umwana wahoze ari perezida mu gihugu gikomeye cyo muri Afurika. Byose ni ku Ibendera TV, nitwa na Kreti Ntirushwa. Baye ikaze ku Ibendera TV, ari nako mbibutsa gukora like na subscribe kuri channel yacu, tunashimira mwe mwamaze kubikora. Ikaze. Ingabo z'u Rwanda ziherereye muri Cabo Delgado mu gihugu cya Mozambique zaguye mu gico cy'ibyihebe. Ni inkuru ibabaje. Mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri rishyira kuri uyu wa gatatu tariki ya 4 Nzeri muri uyu mwaka w'2024, ibyihebe byitirira Isilamu byateze igico abapolisi n'abasirikare b'ingabo z'u Rwanda zari mu irondo mu karere ka Mochimboa da Praia mu majyaruguru ya Mozambique mu ntara ya Cabo Delgado. Umuyobozi w'akarere ka Mochimboa da Praia, Sergio Cipriano, aganira na televiziyo ya Mozambique kuri wa kabiri yagize ati: ahagana mu masaa 4:15 z'ijoro, irondo ry'ingabo z'u Rwanda ryaguye mu gico cyari cyatezwe n'abaterabwoba. Ibi byaje kuvamo kurasana maze umukobwa umwe ukiri muto ahasiga ubuzima. Ku ruhande rw'ibyihebe cyangwa abaterabwoba bahise bahunga. Ikinyamakuru cyo muri Mozambique cyavuze ko muri icyo gico ku ngabo z'u Rwanda umukobwa w'imyaka 16 w'umusivile ariwe warashwe agahita apfa. Nta makuru ku bakomeretse cyangwa abapfuye ku ruhande rw'ingabo z'u Rwanda cyangwa ku bapolisi b'u Rwanda cyangwa se no ku baterabwoba. Bikekwa ko itsinda ryateze igico ryari rito rigizwe n'abantu 7 cyangwa 8. Cipriano yavuze ko ibintu byifashe neza kugeza ubu kandi inzego z'umutekano za Mozambique zikaba ziri maso kugira ngo ibintu bikomeze kugenzurwa. Uyu muyobozi yabishimangiye agira ati: ibintu biratuje, abarobyi bagiye mu nyanja kandi abakora nk'abahinzi basubiye mu mirima yabo. Cipriano yavuze ko hashobora kuba habaye ikindi gitero mu karere, ariko amakuru akaba ataramenyekana. Aha yongeyeho ati: abantu bamwe bavuga ko bumvise amasasu ariko nta makuru abyemeza dufite kugeza ubu. Akavuga yuko abapolisi barimo kubikurikirana. Cipriano yahamagariye abaturage kongera ingufu mu kuba maso no kumenyesha ingabo za Mozambique n'iz'u Rwanda ku rujya n'uruza rwose rw'abantu badashira amakenga. Reka twizere ko ingabo z'u Rwanda na polisi zikomeza gukora akazi kabo mu mutekano kandi mu mahoro, ibyihebe bigahashywa. Twabwiye kandi ko tugana ku musozo turaza kubabwira inkuru ivuga ko umwami Muswati wa gatatu wa Eswatini, igihugu cyahoze cyitwa Swaziland, agiye kurongora umugore wa 16. Uyu akaba ari umukobwa wahoze ari perezida w'igihugu cya Afurika y'Epfo. Nomcebo Zuma, umukobwa wa Jacob Zuma wahoze ari perezida wa Afurika y'Epfo, yerekanywe nk'ugiye kuba umugore mushya w'umwami Muswati wa gatatu wa Eswatini. Mu ijoro ryo kuwa mbere tariki 2 Nzeri muri uyu mwaka w'2024 nibwo Nomcebo yerekanwe, ubwo muri Eswatini hasozwaga ibirori gakondo byo kwerekana ugomba kuba umugore mushya w'umwami bizwi nka Umhalanga. Ni ibirori usanzwe bimara iminsi 4. Ku munsi wa nyuma wabyo byitabiriwe n'abantu barenga 5,000 barimo umwami Misuzuru Kazweritini w'Abazuru bo muri Afurika y'Epfo na Ian Khama wahoze ari perezida wa Botswana. Amashusho y'ikinyamakuru Times of Eswatini yerekana Nomcebo Zuma w'imyaka 21 y'amavuko arimo kubyina indirimbo gakondo ari kumwe n'abandi bagore benshi muri ibi birori bifatwa nka kimwe mu biranga umuco w'ubwami w'Abaswati. Ibinyamakuru byo muri Afurika y'Epfo bivuga ko umwami Muswati yizeje Jacob Zuma inkwano y'inka 100 na miliyoni zigera kuri 2 z'amarandi. Aya akaba arenga miliyoni 150 z'amafaranga y'u Rwanda.
Ikinyamakuru kigenga Swaziland News kivuga ko cyabonye inyandiko y'ibanga rikomeye yo mu ishami ry'imari y'ubwami ivuga ko Nomuchebo Zuma we azahabwa miliyoni 3 z'amarandi, aya akaba arenga miliyoni 225 zose z'amafaranga y'u Rwanda nk'impano y'umukunzi we umwami Muswati witezweho kuba umugabo we. Muswati wa gatatu uherutse i Kigali aho yari yitabiriye umuhango w'irahira rya Perezida Kagame ategeka Eswatini kuva mu mwaka w'1986. Ubu turi mu mwaka w'2024. Urumva imyaka ishize ni myinshi cyane. Icyakora aregwa kubaho ubuzima bw'agatangaza mu gihe igice kinini cy'abaturage b'iki gihugu cya Eswatini babayeho mu bukene. Nomuchebo Zuma witezweho kurongorwa nk'umugore mushya ava mu muryango wemera gushaka abagore benshi. Ese Jacob Zuma w'imyaka 82 kugeza ubu yayoboye Afurika y'Epfo hagati y'umwaka w'2009 na 2018 mbere yo gusimburwa na Cyril Ramaphosa. Yashakanye n'abagore 6 ndetse ubu afite 4 n'abana barenga 20 nk'uko ikinyamakuru The Guardian cyo mu Bwongereza kibitangaza. Uyu mwami azwiho gutoranya abakobwa beza, azwiho kandi gutoranya abakobwa bafite uburanga. Mu bagore bose amaze kugira 16, abakurikiranira hafi by'abagore bavuga ko ari abagore batoranywa mu buhanga, hakarebwa igikundiro, hakarebwa uburere, hakarebwa n'uburanga, ndetse kandi rimwe na rimwe aba bakobwa hanini ngo baba bakunze kuba ari amasugi kandi bateye neza, bakwiriye gushimwa kandi bakarongorwa n'umwami. Umwami Muswati rero akaba agiye kurongora uyu mukobwa uwahoze ari perezida wa Afurika y'Epfo. Uyu mukobwa nawe bigaragara ko ari umukobwa w'uburanga kandi bikaba binagaragara ko uyu mwami yamutanzeho akayabo. Birumvikana ni umukobwa ugiye kurongorwa n'umwami nyine. Aya mafaranga ni ibifaranga byinshi cyane bigiye gutangwaho uyu mukobwa. Sintekereza ko byakorohera undi uwo ari we wese kumwigondera. Nuwo kurongorwa n'umwami nyine. Reka twizere yuko abagomba kuzabana neza. Gusa mu Rwanda ibyo kurongora abagore benshi ntago byemewe. Amategeko y'u Rwanda ntago abyemera. Muswati akomeje kugenda abiciro ry'imigani muri Afurika nk'umwami ukomeje kugenda agaragaza gukunda abagore cyane, aho kugeza ubu ngubu nyine ageze ku mubare wa 16. Ntago ari umubare mutoya cyane, ariko biramushobokera kandi bikamukundira kubera ko afite ibyo kubatungisha. Mwebwe rero murongore abo mushoboye gutunga. Ngayo nguko mu Rwanda inkuru murayivugaho iki? Ibitekerezo byanyu turabyakira kandi dukomeje no kubashimira. Umurongo urafunguye ni 0788180740. Ushobora kuduhamagara igitekerezo cyawe kigatambuka. Ndabashimiye cyane, nizere ko mumerewe neza cyane aho muri hose. Birumvikana reka dufate uyu mwanya dushimire abantu badukurikira bari mu Rwanda, no kuvuga mu ntara zose no mu bice byose. Mujya muduha ibitekerezo, rimwe na rimwe ntitubamenya neza, ariko icyo tuzi nuko tubazirikana amwese bitewe n'uburyo mudutera umusanzu, mukora subscribe, muduha ibitekerezo, mukora like, byose turabibona. Turabashimira cyane rero, ntago twabyirengagiza. Turashimira kandi namwe muri Afurika mu bihugu bitandukanye. Iyo turebye neza dusanga hari abadukurikira bari mu Bugande, mu Burundi, muri Mozambique, muri Zambia, muri Belgique, mu Bufaransa n'ahandi. Ariko birumvikana ko hari n'abandi bashobora kuba badukurikirana abari mu bindi bihugu tutari twabasha kubona. Birumvikana amwese umusanzu wanyu n'uw'agaciro kuri twebwe, ntago tuzabatenguha kuko muraba agaciro kuri twebwe. Reka ariko mbibutse ko n'uwa twandikiye nawe tuba tugomba kumusubiza. Aha turasubiza uwatubajije aho umunyamakuru Alphonse Muhire Munana wahoze kuri RBA asigaye aba. Reka tumubwire ko atakihabarizwa ndetse hakaba hashize igihe kinini yarahavuye. Tuzabigarukaho. Ndabashimiye cyane rero mwese kandi nizere ko mukomeje kumererwa neza aho muri hose. Nitwa na Christine Rushwa. Mugire amahoro n'amahirwe, muhaye kandi muronke.